Tragajući kako je nastala fotografija iz 1945. godine, kada je porodica Božidara i Milke Antić uhapšena, došli smo do još jednog svedočenja. Kako je nastala fotografija prilikom vešanja narodnog heroja Stevana Filipovića, koja je u drugoj polovini prošlog veka, pa i danas, bila simbol otpora protiv fašizma. Bio je petak i Nemci su naredili da svi iziđu da bi bili prisustvovali vešanju Stevana Filipovića. I onda je tata sa batom malim otišao da snimi, ali pošto je bilo puno sveta, nije mogao da sa aparatom, on je metao batu na ramena i bata je snimao celo to dešavanje. I odmah su otišli, odmah je otišao kad se završilo i dao kod mame. Milica je odmah to uradila i stavila u izlog. Ja sam u isto vreme poslala moju pomoćnicu Slobodanku Vasić, koja je otišla da snima i ona je snimala i donela je, izradila kod nas. Ali taj jedan snimak koji je bata napravio bio je interesantniji za ovo, jer to je bio moment kad je on podigao oba dve ruke i bata je to uhvatio. Odmah je sestra uradila, koliko ja lično ne znam, ali ja sam uzela kod mene jedan komad i metula u izlog. I doktor Kessler je odmah došao i uzeo je, naručio nekoliko komada jer smo radili. Međutim, posle možda 20 minuta ili pola sata, ne znam tačno, Nemci su došli i zaplenili su nam sve što je bilo urađeno. I od sestre su i moje negative, od Slobodanke su uzeli i također i od Milice su sve uzeli. Tako da više nismo, ali je ipak prodato nekoliko komada kod mene, a ne znam koliko je kod Milice prodato. To je sve što znam. Tako da je u stvari moj brat napravio taj sin kasnije i u fabrikama i utvrđeno je da je ono obrezivanje fotografije, da su one autentične sa tim našim. Znate šta, sećam se toga momenta, trebao je žandar da mu skine onu stolicu na kojoj je stajao, valjda i da je Stefanović, Filipović rekao, neću, kaže, da mi žandar naš skida tu stolicu, neka mi skine Nemac, jer sutra će, kaže, i njemu on isto da skine. Majka Kosarina, Milka, u Valju je bila poznatija kao Fotomilka zbog fotografske radnje u kojoj je radila od 1927. do 1971. godine. Jednog trenutka, 1945. našla se na robiji u Požarevcu zbog saradnje sa ravnogorskim pokretom Draže Mihajlovića, zajedno sa suprugom Božidarom, ćerkama Kosarom i Milicom i sinom Batom. O toj fotografiji dokumentarni program regionalne televizije Valjevo plus priprema posebnu emisiju.